Dana mwira hau rira daugire na githungu and Jeremiah went down akiuga Jeremiah agithi tauni riu na macokire makijia ndarama mena Bishop Kuria na ne wega tona mauga ne megucokia nie naturally nie ndire mwaria muno ade moe nie ndire mwaria mutio we ahasha nie ndire mwaria mundu mwaria ni Masaimo na Kata na Beti wa Macharia na mego kuna Simon yariri kinya haito na hake na ona rira mwana igua ngiaria mumenye niwe urani insight jarie muno ugo gwaria hanini no ne ngomba gukinyia macaka ya family yakwa kuri family ya Muhiko hashigo sherio muigai amena ni fofo wao nona nauga Jerry ni mamu wanyu Mwangi na kina Banse nauga monge agakuhonera gwake muone thina muthi kwiguka gwe JJ. The statement is right. I wish to confirm that. Aya meha hane meguthi kwandika kire mekwenda na thie imwandike iyo kazi yenyu, go and waste your time, misina shughuli na nyinyi. No uguo moiga yauga amesema ukweli ati ne akorora ciana ici tondu nginya ndagika ya muico mararutaga wira na Muhiko na ni ararihagira Muhiko ndege mathiri tiriti tu wiki igire imwe na Ikuru Mombatha makahuruke. No aya marugi haha mati uyu guo toto tikikihota nginya twagithi kioro tukarekodi nigetha mauge ni tukimiaga kana tuthugumaga mugi ora murenda mumetusumbua ya kutosha ni muturumithanetie ni mutuhorithanetie ura mukwenda kiu muriaga hau thie imurie no mukagetha ciana cianyu no ikarumwo bare yo muthogothaga na mandiko manyu andu makahitania for nothing no igacoka kwanyu msi hamuna bahati. Na mimi nimenena hivyo kama nabii ikio kitawaramba horithania iando tu horithania imecie ndagika mwe muigai haha uga ucio mutumia wakwa tutieregaine ndagika mwe ndena thira mutatinangitie na mukauga uria muigai aterega Jerry. Nonsense. Ndakagite kumurega tondu koretwo kwanyu moya yararia haha ni mwaria. By the way, ainita rogamai moinita ni arogame hare he moini ona timurika wakwa ni mukuru wakwa gutukinyua thimu hena Joeli haria Gitahi hena arukira athuri na andu ane tujukaga andu agitiga ogwa muigai uyu na mira kwanja niyo manikine miri ati ngatia na ona thaici ndimo Bishop no manjitaga ngatia na tugatheka na igwa mogei akiuga ati ndaugire kuria arathi gwaka ni kuraihu ati ningi akaruda ya aria matare na hinya ruda ya wale mavu Rau jokera nagane ati muigai ugire we are brothers, we can speak anything on a lighter note. We are brothers. On reu no joke na kabudi, no joke na meroge, no joke na mainana. We joke kama wanabunge, kama wanasiasa. No na thia icio raigwa mweshimwa maina jenga kiugo horo wa mauti Kenya. Ni oirega then vice president, ne deputy president. Na ni oine wa wathurirwo. Na ngioka haha megukumbatana na maikare haria. Magithekaga no aya nio meguthi kwandika maina jenga ne ahorire thirikari. Nio meguthi kwandika maina jenga ne andama inire gacagua. Na uguo ndaneka, did he do so? Huyu jamaa amepiga serikali. Taterera ine mukuona. Aya maroki na gutira mundu metire mathia na thaha uguo. Kuna mtu amewaita musheneneko. No niye ngomwera na ma niye ndende media yako ama media owner. Niye de mwene media real mainstream tiga icicianyu cia online ndehaga Kenya Communication Authority ngareha kendo gitagwo Signet ndina license ya wira ucio ndehagira thirikari nikio gwakwa gutangirumanwo tondu ni turi hita thogora thirikari ni kubatara na aya majia kuriha license nigetha maturuma ture gwa kumarutia tumatwara magotine na niye ndamudeya thie imwandike JJ said muhakege ko oguo. My lawyers will be with you. Sita hasabe tena
Thio mwete ora mwetaga Mwaki TV, Gotharuka TV, Igata TV, Nyoka TV. Thio mwete ora mweta. Talk ill about me, I'll face you in court of law. I'll face you in court of law. Na mutajua kiria dauga ugore jugire. Na news sikorogo sisi amena ire koroi professional. Ori oyo no yo gocukagwo na kyo mwerie woni wake. That is what you call news. Ari mutohori thanirie tumenanire toho. Toho mutothukire micie toho. Aini aya mariaga andu aya. Na nikyo ndiramurire muhe andu amaguraga skiza cianyu. Aya nio customer cianyu. Ucoke hakwa gikombera yare makwendete. Urie kwaya. Yadi kometa icio kamburi ne hotaga gwitana oguo. Yadi kometa nyamuone eriko. Na dikuga andu kana niki. No nie nguga nie hakwa. Don't dare me. I'm a media owner. Na mimi si mtoto. Nidutete polisi ya kiama. Negeretie miaka 40 na ndina mutwe mwega. Na ndi mubishofu mwamure na ndina mutwe mwega. Ndigwetekeria ciana cia 19 cia 2028. Ona kuria tutari turakinya. Majie kuhaka gikoma kihitithanagia na arata akwa tene. Ndinoka na mutumia wakwa thie imwandike. Mamire murwaru thie imwandike. Na ndatuika cia guka wa ciana cia Muhiko thie imwandike. But I dare you again. So, whatever have been said here, we love each other. Karango tunakufurahia. Wero raruta na muno bia iria waheo ne ando teithia ando nacio. The way you manage them, I'm happy for that. Ona icio cia no mothe ugaga wega bia ti ciaku, platform niyo yaku. Tigerera ati ni ciarekia wira na Ngai ne gutumotore otikite ni oguo manajaga ginya cia rwaru na cia mena hinya. God bless you Karango. Appreciate this guy. Wewe mwaka Karango ni hota kurumana na ndwaoni laini ni okutugoikara na wewe classes ta inya todo othomithio na kabauka kwa mucio ni coach nigetha by December na ninyajie kurumana nao proper. We ni ugeragia we ni nyonaga wa mwaco ndio na muigaini ahotaga na ni akiragiriria to ndagike mwoguo tu mamwire na hendio ni kwa Njeri aumire kiroko maundu mangitwaragia mutheke na mukene na hore ungi gwetereire bas ndekiregite kwa Njeri ya Njeri ngomeno Odoroge makia muno ne korone gutwarwo ngaru eringi na gutikire hindi ngakirua keri ndi muru Eha TV ya Karango. Who is Karango TV? Karango live ukahaha na kamera yo ukaugua Karango TV to mwe live na netuonete maciaro manyu gukora live uka tu haica iguru panda tu hapa juu ndenda ona ya moya na gomoe andu matiko moe ne amatonyariraga njia muico ona omonwo ona bara iria muraigua turaroa tithwe aca ni aya ona mwe wega andu mone na weherie watoro wa matha watoro ni muini mwega nti wa hau ucio ni witu oya aya nio macambagia mundu ndeto iria muiguaga cia mundu nginyara mapostaga aini aitu menjaga thiurukia haha no ga zoom wako no thiu ti mwehitha thutha wa kamera ithio mutwanikage zoom piga hawa na morio no metire guku nobody invited them koko gugwetetwo media ya Karango ni official kogo no muhorie mwaboweka nini ni ona diretha popularity ndageire ritwa gutari media ne mutika KBC na yare VOK ikwaja no warekia ujire na wehete time warekia urekera yona yoyone thocia ini na thocia hujia wacha watu wajue na thocia mesie cie hithete behind tothimo chukua pore tu tuko Karango live na nindira memerekia
Oria JJ. Endra murehera tho. Ile itomaga watoro arakari arumane. Ile itoma iratomire numwo wiki ngima for nothing. Ile iretire ini ngui. Wete pereka hapa sugusha. Mheshimiwa Maina Njenga we horere ogure muingi ugatwitikageria turwe tondu nawe no uyukire muruini kyo uga ni urogotagwo wajako yagoka ogwo ni uyi bara we warikia ucoke haria nao makuoe meda bakini mashukuru sana Karango TV for being genuine and doing what is necessary. Bishop Muthe itanathoma kiugo ni kwenda gukinyia mashaka ya ma Deputy President Mheshimiwa Rigathi Gachagua itanoka ha kurugama hindi andu Azimio mauma haha na mainauga Mheshimiwa mainauga andu a Kenya Kwanza ona inywe Mheshimiwa Gachagua ni akorwo twariria haria twina muigai na uga iguru ria kanyamu karia karogotetwo ni family we ndari kuo na nikiata na hota guka no ni mwene wa guku kwa Inyiri niwe mwathurire kadine mwena Ruto na ni aruta ciringi 200 mwana ucio athome mbeca icio ciaikirio muigai ni Deputy President of the Republic of Kenya ciongererwo hau he Karango koguo menye kwina meri magacegwa mena muigai nigetha ndagakire ni ndanirira tondu twaneo twi nawe na twatumwo tukinyie macaka ya twi nawe koguo icio ni muigai ni riu ni he kwandikwo JJ tears muigai in pieces by telling him not to eat money. Taka. Mubiri, by the way, diore gweka hoera igai ate fio ne gohota kuhujia ndo ya mehaha. Hoera itu neema. Ma taburuke imoko mujire kia thayo. Pokea neema. Jari ugai tu heo thayo. Hea na thayo. Jera itu ne kwenda kuigua. Gea na thayo. Muti hoera biu. Gea na thayo. Ke oji kurukire. Ona inywe ndaithio nyitirirai. No ndugakinya ngukirite. Asa na ndingihitithania na arata ni andu itoi. Maine kana matikaine. Juku eno githe diuma ni gospel. Riria ndaci moka mainiro haha. Haha ni hauma mundu wa bangi. Na ni ho bishop ari. Riu ndiga kuhunjia. Tone hauma ini ndaci na bangi. Ona tugioka njira-ine bishop mwe by the way mumenye hwai ni turarucire bishop munene Kenya. Aria mambiriirie kuhunjia Pentecostal churches in Africa, father of Africa, Bishop Joe Kyle. Arakomire hwai. Ogo ithu ma bishop, we are mourning a father for our Africa, not father of Kenya, father of Africa of faith. No bishop mwe adiko weta ni uri kutoa no mwe tuma nao. Tugioka njira-ine ajeria terere mama pio twathigo thika Muhiko damu gari ne kuite mura Muhiko na Bishop Joe Kyle emoshare auga atiriri thina munene ne wandu haria matahuthagira karaiko no na kondika gucie guthie gukoma ate no nako wajakoya no nako JJ kunywa vangi. Leo no mokuana JJ kwendos fagi. Leo Mheshimiwa Jakoya mahana mwira neo dawa na uga iyo ile mwiri wake. Na leo microphone ile uma nayo neo de nayo. Tondu togutura ogwo ithwa. Tore nyuagira gikombe kimwe ithwa. Mundu moru no tho ya ruriri. Auga mundu mugikuyu moragwo guciara go 50. Na auga Kenya hatari mugikuyu. Gutire Kenya. Mutikihurira muthuri ucio abangirwo hirwega. Ndu anya abangio ni reciria. Yedi nauga munywe icio ni ciake na ira mukwenda. Appreciate Mheshimiwa Jakoya tena kwa kuja Nyeri.
Tumefurahia, tuna discuss tu kama mbagi iko sawa. We are still there's a discussion. Na wengi wanasema wamekubali ni marega. No. In the book of Ecclesiastes chapter 7 verse number 14. Kona kwaria shigoni ni muno kohera thimu gwanja 14. Muhari wa 14. Maduko maiga muthenya uria ugaceire ri. Na mureke hujie muno ngiraraga muno tondu kumutiga iria komete na aini me haha na ningoda gukorwo ngimariria muno. Muthenya uria ugaceire ri. Iyurwo ni gikeno. Kau onyite Bishop Muthendo gathinarua. Iyo ni point number 1. Muthenya uria ugaceire riria gwikwega. Riria wina bia, riria hatari handu ragutura kana kwa muraya, riria wina kang'otore muhuko, riria ciari me muoyo, riria gwi thayo, mutumia muoyo, muthurie muoyo, ciana muoyo, riria gwi thayo ri, iyorwo ni gikeno. Ona guo muthenya uria mutino wa mutino ri. Ona muthenya wa mutino, muthenya wa oru ri. Gicirie. Igwa wecirie. Ogo mau ni maundu meri. Muthenya wa gikeno riria gwi kwega. Tucokanĩrie please. Ithu tuhujagia priesthood fellowship church. Anitha waranagiria. You answer me. Twaranĩrie. Ati muthenya ũrĩa gwĩ thayũ rĩ. Ĩrocio ngĩkena. Naguo rĩrĩa gwĩ koru rĩ. No kamuonia wega wecirie. Muthenya wa ũru wecirie. Na kwa sababu ya mheshimiwa Eugene na mheshimiwa Wajakoya, naomba niwasomee kwa Kiswahili. Tuko katika kitabu cha Mhubiri 7 na mstari wa 14. Biblia inasema siku ya kufanikiwa ufurahi na siku ya mabaya ufikiri. Mungu ameifanya hiyo moja kwenda sababa na hiyo ya pili ili mwanadamu asipate kulijua neno lolote litakalofuata baada yake. Kwa Kiswahili inamaanisha siku iliyo ya manufaa. Siku ulio amuka ukawa sawa. Hauna kesi, hauna magonjwa, hauna mrogi amekuroga, watoto wako shule, haujafungiwa nyumba, haujachukuliwa vitu vyako juu ya loan. Huwa wakati mzuri wa kufanikiwa, furahi. Na ikija siku ambayo ni mbaya, siku ya husuni, siku ya magonjwa, siku ya kufiwa, siku ya ujane, siku ambayo ina mambo ambayo huwezi kuyadhibiti, siku ambayo kuna maneno huwezi kuyasitiri, hiyo siku Biblia imesema fikiri. Hodhera hakiri. Riria gwi kwega kena. Kagoya ni urajigwa. Samirogo waugire muthenya umwe kemwe tu muthenya uyu ngisamia inoguo makihitania na Ngai agikasami kiundu samia kigore muna karuki muna muthenya wa oru wecirie na wagikeno kena. Ona noguo ngwira hujia muthenya woka wa gukena kena, naguo wa oru wecirie. Na ninge nyongerere Acts atomo 12 verse 6. Atomo 12 muhari wa 6 ati utukocio ri Teterere Bishop akinya hau Petro agikorwo ari korokoro-ini na ni hare thigari mwana wake wa uria na wa umotho aria mamurangirite ndakore. Thoma riu. Na riria Herode atigairie hanini amurute. Utukuro ucio ri. Petro agikorwo akomete gatagati ga thigari eri. Tathikiriria. Petro agikorwo etoro gatagati ga thigari igiri. Ohetwo na minyororo no etoro. Ni murangire ni thigari no ni onire toro. Tondu riri riria kuoma ri koma. Kongioma pio koma weigirire. Kanitha ngethira Bishop kure koma. Oini okicoka the kagoya. Koma. Kogo kwamba gukira kwa ihinda ona mwambe mwage muini mwage muhunjia murigo mundu athire ku rimwe ni tukomaga. Tono wakora thigari
noyo